Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li ġiet pajjiżna sabiex tinvestiga l-kwistjoni tal-immigrazzjoni talbet lill-Gvern Malti sabiex iħalli l-vapuri u ajruplani jitilqu minn Malta biex jerħula lejn iż-żona ta' tiftix u salvataġġ tal-Libja. Fl-aħħar ta' Ġunju li għadda l-Gvern ordna lill vapuri Sea-Watch 3 u l-MV Lifeline li jaħdmu fil-qasam tas-salvataġġ fil-Mediterran biex ma joħorġux mill-port il-kbir minħabba ksur ta' regolamenti internazzjonali. Dan wara deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea li bl-insistenza ta' Malta qablet li dawn il-vapuri għandhom jaħdmu skont ir-regoli internazzjonali. Madankollu d-delegazzjoni mmexxija mill-membru parlamentari Ewropew tar-Irlanda, Martina Anderson, qalet li l-Prim Ministru Joseph Muscat għandu jintervjeni u jħalli dawn il-bastimenti tas-salvataġġ joperaw. So therefore we are asking the Prime Minister to intervene, to give clearance to these vessels to leave Malta. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-membru parlamentari Ewropew Ingliża Jean Lambert appellat sabiex l-istati membri tal-Unjoni Ewropea ma jaħarbux mir-responsabilità tagħhom u jisalvaw l-immigranti. Bil-Gvern Malti dejjem mexxa bil-politika tas-sens komun u salva ħajjet in-nies f'każijiet fejn kien hemm bżonn. Bil-ħajja umana hija l-interess ewlieni tal-Gvern. When we were looking very much at the situation where Malta was very much under pressure a number of years ago, this was an issue then. And the inability of member states to actually cooperate on where people would be landed and the support that goes with that. Il-ġimgħa li għaddiet il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija qal li Malta għandha ssir ċentru tas-salvataġġ għall-immigranti għax qal li għandna ħafna baħar. Proposta li l-Prim Ministru Joseph Muscat għamilha ċara li ma jaqbilx magħha għax Malta ssir target ta' traffikanti li jimmiraw li jġibu l-immigranti mill-ewwel f'pajjiżna.